Way nung senang jangka senang Lenmawtap ulah Mudui dah ke Mukotduma Public Interest Litigation hakiyeng kasari Meghalaya High Court. Halor ke jeng keno bam Klop ya kepisah ke balamang bantai ya ke Madan yelek kai haka senang Lenmawtap A ke bahap apa ke Sokyong Community and Rural Development Block. Uni unong senang ubah Mudui Mukotduma udai ubah ban kensai thabak. Ubalawat jengtip sapang kani ke Skhim leng ba ka an right to information. Habai keren bikilat patai kubor uni orang ba upentip ba ka senong Lenmawtap kalayo ke Skhim ka ba arpu arlak sanpo jar tengka ban Shna ya ka Madan yelek kai bat ka jaka song pek kai. Handai habawa jengtip leng ba ka RTI la syam ba kaladon ke jeng pendan kam bakala ya kani pisah. Halor kani ke jingsyam upentip baula Mudui dah ke Mukotduma haka khatwai tere unai wing jo snam arajar arpho bat menta ka yang bisar kelapan jing pensai naki santeli kitnat sarkar bat naki khat kendai ngut kirisimet ki badan kti ban penyaj bat pentrikam dia kani ke Skhim sarkar ubak thaba uloong ba ka yang kasari kelapan jing pensai naka chief secretary jong ke jela naka district mineral foundation the Deputy Commissioner Jongka East Khasilas District, the District Level Committee, PMKKKY, BDO ka Sokyong Community and Rural Development Block, bat naki khat khandai ngut kirisimet, ki badan kti hakaban pentri kam ya kani ke Skhim haka senong, bat hakibai pat ki senong ki bahap haka Sokyong leng dok ship. Ubak thaba ulapan pau ya ka jingsanya haka yeng bisar, bahkan ya ka jing bisar ka bahok nak benta ka baha kamiat bakaroy kaman jong kinong senong jong kathan berakoi kani ka piayal ka dei ke jingjo persya ya ka jing bamsam bat ka jing bem pentrihok ya ka Skhim upai ba ka baha po sayong constituency di kumta nak liang ka jong ka yeng bisar ba khlidu ka High Court of Meghalaya haka hearing ka badai haka arpoitrik brain bispo arajar koi tasim khia but issue notice ya baru ki parties ki bakan top ya ka state government ki committee but ya ki refinement but ni kum ki petitioner ni bu ka jingsanya apo ka yeng bisa badan durong bakan le ya ka ka badai na ka benta ka hok pai ba ban nim island ya ki kambam sat bat sim kabu jang ki nong tre sarkar ne ki refinement ki badan ha ka snong ne ha ka jela jungi Khamtam ya ki nong nam pai ba ki ba susmap menti haba ki yoi ya kat kani ka kamtu ka kamthok ka ba peleng ka ba pendu jubor ya ka hok bat jing metoy jong pai ba